kelompok Vietnam Pro sebagai kartu langsung saya ke konten depan kalau langsung pilih lihat dan mencoba Kongres alangnya Presiden lo alangnya Presiden ini tidak cingkilo masalah liang megnan itu langsung ke sini tawaran lo lapen dia langsung pilih PSRC General Secretary lo ladan lapen Montero Finance Secretary PSRC Karim PP lalu pembangun pertama ini apa ini don ka proxy dan PTI lasi ini langsung kita kalcu langsung main kita urung district Bharatiya Janata Party amai itu rolan ke liye क्या है लोकल एमसी में कर देवा तो काउंसिल ये रिचर्ड तो क्या है एमसी हसीना भाग्य है एमसी सोबन तेलंगा क्या है एमसी कातंतरन क्या है कि तेलंगाना दारा चचा लोग अपारे लिए मध्य डिस्ट्रिक्ट बीजेपी स्पोकपर्सन चौमें को क्या है लापेन के अपारे मेडिसी रामसिंह को क्या है लापेन के दारा चचा उनको राष्ट्रपति ने क्या है राजेश क्या है सैमसंग क्या है लापेन जोसिंग रोम क्या है लापेन के डायस्लों के दो महिला डिस्ट्रिक्ट में थी अलग आइरिस बेटिया कहती पेंटांगो महिला मोर्चा जुआ मोर्चा एसटी मोर्चा माइनॉरिटी मोर्चा बीडीसी चेयरमैन टाउन कमिटी लापेन पार्टरा मंडल कमिटी लोकल कमिटी लापेन के दासिन किचता रास्ता एको फोन देपाया भरो लापेन पार्टा पिनिटा तीन कर जानो मध्य बीजेपी पार्टी और केंद्र प्रधान को लीडर चावला के पिटो ये तो सारे ये तो लापेन के मोहन साहब देना है पेंटांगो ना पिनिटा बिटिया तुम अकॉर्डिंग है तुम ना तुम डागमा भाई था ये जब उसके लेंदी पुस्ता जब आराम दाला की पुस्ता बा आराम पिंचों की पुस्ता बा आराम भापची पुस्ता बा देखो तो ना क्या इसी के साइन दें पिंचों की पुस्ता लाके गवर्नमेंट सिक्लेम दी बोलेगा वो साइन असाइन देंगे पिंचों की पुस्ता नौन की धर्मियों में तो मां साकुड़ी बाकुड़ी कर चेंगा लहाए कितनी का पीछे अच्छी पुस्ता गवर्नमेंट सिक्लेम दी सरकार सिक्लेम दी काउंसिल सिक्लेम दी तीनों हेल्पे का डिग्री पेन का चश्मा और हेल्पे का करोना उसके भारत का चले रोडों के तो होता आर्टिकल 244 लता पाचुंजी पुरोंते लगे पार्लिमेंट में पाचुंजी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट मीटिंग हमको कैबिनेट मिशन हैंडल पे लगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसएनपी को पार्लिमेंट में गच्ची में गया था एसएनपी के तरह फिल्म दे पार्लिमेंट में स्पीकर पर 20 थापन को थापन पे लपीसी हेम्प्रेक ऑटोनोमस था लोकसभा और डिबेट को तूफान मेजॉरिटी लोग थे आंसी पार्लिमेंट में लोकसभा पास देते लपी राज्यसभा पास देते सिर तुम हेम्प्रेक था ये तुम लॉन्जी लपियन के जरा रोम लेना आदि पुछता नॉन पाकिस्तान इसे बन के हल्का पाकिस्तान सोन अपने लपी
lapen India plek Kashmir along ke dake India plek doko hola so article 375 laso pawetan nagi ebule sanaki koita lage parliament long si arab pinjam pen pawetati tripur tala miatom tala bidai thau pulau te penam soda cekada un jel ke mame la silasoran ta paringa ji pulau te lata parliament long se by assembly long se lata arab pawetati lata arab pinjam panan asam assembly la je pesod haini ka thau emno pulau te hola ke nikan proxy jail tanangi nikan proxy jail tanangi sita ile tum dimao so ben kardianga 60 area ke lage exam te lage abang ke effect he alo sita non bro assembly non bro ne morne se assembly ne da asam assembly lo ke pass ko ho so romta nikan proxy ke lage piran soyong se cekar lo ben ada baprek ba kom kampilan lo promte lage nikan proxy jail tanangi lahai aron ka pincho right to Constitution Act 2009 nikal parliament lo pincho right to Forest Act 2006 ka pincho lahai aron nam tame lage parliament lo sifar pincho ko assembly lo se itu pincho te paso lapem ke council declare nakam say for example je tum customary court honeji karbi tum ke methan phopir theke plan hoge plan chepro ni tolo pupen ke je karbi tum bhan 60 jane piche ita tum bhan ke council ne pi 1952 23rd no tai tumane puke je karbi tum ke ame thang Indian support pensengo ame thang utang dubat pensengo ame thang nin rokom pensengo ame thang sar gitar do karya tum ke richoto pinpomodo habito roma sabaro basapito kendundo klesarpoto lasi kasomoli kota yetum council si aron pinchalo lapen ke nolle puntine jema forest long ke to tum bhan long le il tum fighter tum inglo lo sotum ninkan bhoke ke to tum bhan ke forest la ke 2006 ate ipen close tree lapen suppose east and jet ipen inglo lo sotum bhan ke forest long ke to tum bata long le kota piun bu lason aron ke pinchong ke lake parliament assembly lapen council si pacaran sasana si pepas kunci lasi pilihan tu pekalo jadi peaceful itu lagi thomda ia tu BJP government BJP sarkar di hiaran tame pilih tu gajatan plus apa ini sampai nomor kita pun party BJP government di sekolah tame Himant Sharma gajapon party kata sarkar dan BJP party di forum tame tiga jangka kejapon party BJP party lapen ke council dari tu party la secara development ka towar pensengo kitu dalam pensengo school ki pensengo auditor ki pensengo bote gumha ke do pen kipi resort ka lagi do PPP ka pajir pensengo lapen ke BMM है आके जो pen kipi lahai hamso ki pensengo orang itu aceh keluar hari ini bokeh aiko dalam kecetapan pensengo saya kecelan dia भाग आसमान भारत का निकाली सिकट लाखवान के आके जो PPP pensengo lahai था गवर्नमेंट सिकट ये सरकार सिकट ये कौंसिल CPD ला CPD ना तो होस्ट पार्टी pensengo kan PD ये तीन कर दिया लोगों ने BJP पार्टी लोगों के नाम पर nih dia tuh banding orang pikir kalau
kacuro bajilo nilima thalo jeta result of the kahayam nilbhan pula je kejon je tumke complete post takonda nilibhan ko nilibhan toda pan na keto lan jose bhai pibe ke kira ho nilibhan orang ta lata hindia building to lata jangje je ka dia ngom ke dalam kapre एक केजोन जी फराजी की फराजा नहीं अधिकार नहीं पेन चेगो ऑफिसर पेन चेगो अगप्रे गप्रे असाइन देगलम पेन राजी की बंदिवा सीता बांगन हनो पोत निरी आन के लो तमे होती बंदा अफाई को मोना एते टाइप पिलो बिदमता नॉन टाइप हो कोमो सुतने निरी बांजी अपोर जीपी पुसने के बाद नॉर्मल ले तुम पिनिता जेना तो बात jadi Allah apa yang meeting itu Allah organize semua. Prime Minister Narendra Modi lah oke 7 lakh plus lah. Home Minister Amit Shah oke lakh ho sosial media no. Sita lapen ke hola haya mai benta pinita kijumbo na tumbe kaciji je than pen thot tim kan jano mate clever pedna punya tomba laso ke tim karcho laso ke no pot rajiniti laso dan tumben pangun pe pini clever pedna punya tomba ko orang yang pitu pot ni sampik domale punya tomba domale to nilikai ta punya kece sorsa ale ave nilikai ta punya je 1986 amumera asora hempe ke ha hala sora hempe ke ha aso ile tomban ke aso jutanga loban ke pavirnan ko hempe ke nang kita karya wala pha hempe ke nang kita karya khai pha hempe ke nang kita karya longye pha sita khai adamo kachi puto khai adamo kachi sorsata model santhoni ke gai pasal sita pintir pha mege pro pensego ni hame mege pro pigo kola pe ni satu kali khai atau yang berbicara som claim pe ho ni satu kali presiden bertuah besar jago kola soho ni bante artinya video dolar pe no proses ni nanti proses kola dhamma no proses chande proses jini proses व्यक्ति लासों में न हो बेटा खुदा करे मेरी भाषा सीधा पीड़ी कंट्रोलर और कंट्रोलर आगे तुम्हें लपेटे भरपूर पे आगे तुम्हें आना मेरे तुम्हें पर पीड़ी न तो आगे तुम्हें पर मोहन था ये व्यापार के संगम पीड़े के मोरी संगम पीड़ा सिर्फ मोहन थे रानी तुम्हें आना मेरे तुम्हें पर थाना बेमान थाना दोनों ने तो लासे kita warga itu takun buat hikmo dipikir China kita takun pen warga dia sosial yang dicuri dan semua itu China mesti tipik buat dipikir China kali mana lagi ni program ini program boleh pun yang proses dan proses program sebenarnya hikmo dipikir mereka, oh, lada kisah tipi berapa? Itu selesai punya jaga tiga orang tiga orang mereka. Sehingga mereka original kita semula. Kalau mereka duplicate tipi baru mereka lasi Bible untuk berarti. Jadi, mana kita hot ni sengaja tidak ada grupo. Mana kita के नंगन चिथे दे गुनो पांच जी हो लगी कलिमना के बाइबल थे है मन चिथे होके नीसी मन चिथे न दे गुनो मोन चिथे होके नंगन चिथे लगी गुनो पांच जी हो लगी कलिमना लासी तो के सोरसा के चिथे तो क्या है वे लासी Bible itu pulau tadi kata thala, minyak kembali, orang anding pikir thau penanding so dia, dia kita
Boleh disusi kang wae baru. Kalimantan. Kita kemalan proyek proyek alam kan saya buat hasil jalan po. Kalimantan. Integrasi siapa mereka tolong mereka. Prime Minister mereka tolong. Chief Minister mereka tolong. Presiden mereka tolong mereka. Mereka baiklah mereka tengok kadia mereka. Allah yang mereka bersuara. Kalimantan mereka itu. Alam kan mereka. Mereka lagi lagi kata. Muli kita kecipta. Mimpi berjalan kita. Lahai kita menggenggam pandangan tu. Lasi milik kekian kawannya, kekian ke, rana bangsa ni, nanti election itu perhari, kawan itu perhari ke, nanti rapan, nanti rana lantang nanti, rapi semua orang lampu nanti, rapi bawah nanti acap nanti, macam ke, dah kawan pencengok itu lahai di bisnis kawan, mereka langsung keluar senang juga, langsung satu peneliti, biasanya sungai itu kenaraton, kacang huskan itu cari lagi, awal saya lahai keluar film teh, nanti bahan sosial happy, bahan untuk pinta, awal ini mereka Kalimantan, lasi ini keluar orang ke, kaya sepintar ke, arik mohon mengenal Tuhan mereka mengenal mereka, kaya orang sini. Itu pelajaran masih itu hari dia lalu hari begini Kalimantan atau Malaysia nilai itu lagi pelajaran masih itu lagi kalau dia pun orang-orang itu betul rekreasi ini bisa Kalimantan Amit Francis naik puncak keluar ada tujuh lagi ada itu masih ada asal betul orang-orang Lapelke sini bota nangan ceropo nangan buka nanti lapong ceropo tu Kalimantan bangun itu lasi ini temannya lahai keton ke karyawan sini ini episode itu rana bangga coba bulan yang saya kita pilih karyawan tu menteri pasisi pilih kenalan episode silakan ke Kongres atau utama pakirasi buat parti kecil beratu sampai saya dalam seperti yang Satyaki konsil Bumijondo sudah dapat beratu dan sampai ke kita ini bertuhan aman paniat nanti kita people Republik Israel nanti people berkias sama konstitusi kota kita berada jadi pemuda kita ada pemuda India sekian sifat pemuda Ningan kiana kita pemuda India sifat pemuda dan itu orang pemuda bulan hatono jumat tono berhati tono bili tono boleh tono kita tono nanti voting right tono voting right tono lasi kawan itu apa tu dipikirkan begitu jangan kata kata itu oleh jangan karyawan jangan teacher sampai pandang oleh tanah jadi dia masuk bagi pandang oleh tanah ibu baca pandang siapa kali itu Allah kita cinta Allah berakhir Richard Terhani itu dan di SSA kan kontraktor itu kalau kontraktor cuma digalang itu langsung dikirimkan usul anak karyawan betul ke ini penjaga itu hanya antar sembilan dengan siapa kalau betul lagi carilah lagi antar sembilan rekod yang bulan Ingo masukkannya Tuhan ke di tempat Ingo sudah gopeng baik itu bisa dikatakan jadi polisi Ingo jadikan bolok
contractual appointment diberikan tentang regulasi informasi pula dan kai tentang nalong sekali kalau sudah punya tinggal kali ini kalau begitu angkat tongsi self process itu yang boleh rasanya bisa punya desi election itu kahaya tongsi lahai karbota boleh to nilai tu jadi public interaction nilai konstitusi parti kali lang kepitoyna dato data bilu itu cecati konstitusi cecati tiga saya ba kekon je konsul power kecilnya six power kecilnya ran hantar hantar dalam an itu berada cetai longkong lang kepitoy public interaction rasa main han je ekpesan si jaya pertahanan Kongres pertahanan lo BJP Office Secretary NCC pertahanan lo sisa election kunci polling yang tunke nantung hai kyo untung kerjanya arah ketelan organisasi ketelan political lo bicara komunitas ketelan social organization civil organization ketelan tunke nantung nawo nah tunke hokke dalam nampung yang lepota di kita duplikat ke ini tuhan yang lepota dari pikir 1954 mereka ini tuhan lepota dari pikir jangan yang bilang terdakar di bawah pengawas konsil sembroh sebenarnya news announcement city lepak ini tuhan lepota total dikusi apalah konsil dengan kielo secara undang-undang jadi konsil dengan kota di tiket kita rambutan hanhai pakai bukan sakit konsil tipi akan kau ambil lahir rambutan lo Allah mana tu sasar sedang konsil sini pakai tak kau ingin digong lo rambutan kecobai advertisement tak digong lo kecobai se lebih ini pula je Rio Council election tu betul Rio election tu juga hai alam ke nak macam ni lebih bagus sasa poison sasa lahai ta hal hal coba la sini pula Rio election tu betul nikam hobi tu saja jadi pujian manusia yang tahu raja ni kita turbo kali mana sersan turbo richard turbo kali mana lagi lasi falake tuhan tu bisiran dengan sekali lasi orang orang coba saya dengan lasi ini kan dua baguli pencega kalau mereka konsensi dari milik penapian ko doling pulang do dake penatikan betanya kepo Ansi ameno ko kita sikya ako pinitaman kano iya tentang jadang lo mikir dengan tu cuma Tuhan pernah bisa mengetahuinya 400 atau yang belum tahu ada dalam parti ini orang begitu tercipai lasi ini kalau mereka contoh pila lasi hok dalam sini tu nanti rara coba ini rara hok dalam si konji lakukan ke meeting kita melakukan jadi pulang dengan video nilai mereka konsensi lahai pulang dengan dia lakukan contoh ini sangat yang tadi ini boleh bangga berapa ni pencenga mili pencenga kape gasar dia kami ini pilih bangga lakukan berat dua bangga konsensi kita melihat contoh lahai jalan kejahat apa yang bisa anda dipilih kalau kita menghabis ini bisa mengambil ini lalu bisa memastikan cekok kalau contoh kupina mungkin bisa mencingkai kok lalu kita menjadi tiada hajat kok kalau itu membangun kita untuk sehingga kalau hanya kewajiban boleh kok lalu kita tolong pencengok kita dengan pencengok ataupun efek ibarat pintu lalu pintu mulai terlihat
karena kalau solusinya nilai orang dia lo lebih singkat pemulai lo isi sebagai penjabat diberikan promosi dan Tuhan lancar nanti lo masih tidak kewangan Tuhan akhirnya bang berpikir itu mereka bikin saya lo tapi yang bikin saya lo kecil saya dia saya lo orang saya lo lahir saya isi sebagai penjabat diberikan promosi dan Tuhan lancar nanti lo lalu kongres tu kan jadi hebat yang mereka cakap tu lalu mereka cakap amehan mereka yang berkat itu bila tu dia kata give and take dia tu pun nikah thongket si Islam si Islam ini Islam ni tu ni Islam tu cakap itu lalu nikah thongket pun lalu cakap tu lalu ke dan lagi biar hanya protection saya soal protection saya lahir kami 100% orang yang saya bakal dalam saudara dengan finansi lapan ke konsen dan 60% renewal lagi 40% state government lagi apa ke 7% si state government saya jadi sejak non ke OML office penunda Sofia kalau je konsensus 60% nomor 40% je sekomen 60% nomor berapa nikah berapa nomor berapa hari ini pakai kelawasat berapa pemerintah pakai sudah pakai doa nikah Tuhan karena orang berani orang menjaga lahai tasminan dolo kulonte orang berseta logika berlaku lapengke sakuri bakuri kita orang di aceko wen suri ho naik kolom cepat dibangun aceko lasi lahai saya itu boleh use and misuse itu use lagi lalu pula itu kalau saya sedikit itu pantal lagi langsung ke pegang dia kamke itu pakai lagi banyak banyak ini langsung sama itu pintar pegangan tu buat diingat lagi susah kalau boleh pajak si keranji Kristus mengelelo lapor berukir mengelelo ninggang kita mengelelo kata mereka iklan kita mesej apa jadi mulai agar Tuhan tolong saya dalam hal itu